Mwatambulwa kumusanza kwesu kwalonko tuzumana na mulwendo lwesu akabuku kathulenga twa basikale kabuku kakalembwa aba AW jitauka mwiki yamana twakalikulanganya chibalo 11 koti mubuzo wakasuno twalanganya chibalo 12 nkhonganduwe mulamu umwi wa nsiku wakachita kuti wakuha chimbwali amane kuha nkujika jijibizwa biyo wakatalika kulya kuchichara hikotohyo biro wakabuka mwenzu kumba munsi uya mwenzu wakali mulamu akwe uya muntu simulya chimbwali wakalipirika kuti ulamunyani ha mulamu akwe pona wakasora kuti ahwahwanye kuchidya chonse natanasika mwenzu pona wakatalika kuhungahunga kulya muli chihanywepo kuti chimbwali chiratinga kuti wachidya mahunze jakamutina moyo kujana mesu mbwali kuti pka kabera mwenzu wakabuha wakati kambo nzinchoranga bobu mulamu walo wakahuwa wakati khonganduwe mulamu waro mwenzu wakati undikongera kuti ndatiani gumane uya mwenzu wakakala akale biyo wakabona kuti uya muntu ulimbwa aba nchapka ya meso tehi uwonga ndimepe kabera alimwe wakamubuha wakati mulamu goamba wabanzi walo wakati chimbwalija ndidina moyo nditiyankejizwe kabera wakamutiyankaja kazwa vamane vakatarika kuseka uya muntu wakakunwa kapati nonzuwa yamuka mambo atugole mponawa koti atukaka kuswangana alimwe hwiki ibola muchibalo 13 mbuko